إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريكي بس الله سبحانه وتعالى رحمة جميع السلف دبهراجة كي كنقول توغا إسلام دينوك عقيدة هردناكم أبامي هنا إسلام دينوك معلومات فورق دينو مكرموندا مسكتو كتريان إترو بولين إترو جندا ري. جميع السلف هم فشيك زواننا غوليكين هم فشيك أهول ورينا خاصة كوكين أرغون من ميري مبابا ديني درسكي إسلامي مجتمع هنگادا تفاتو إسلام دينا خلاف الله سبحانه وتعالى حرام كرفا منا كرفا وفاوا أدي إفادا كنكم كسوبون إفادا مجتمع تن هلاكوه فناوه نتي هنگادانه كنكم كمچان إنذاركم إكم نورت كاتركم بيان قدن متكا باوا جلساي. أدي ميريگ موضوع كي مجتمع هلاكوه گن ديون نوتا مجتمع نتي فناوه ديون. أقول منك ترين بيكان هي بدانه مجتمع نتي فناوه ديومه بنوم إيجا مانه كي إتنك هوريها أهولوري ماروه غوس إتنك ميهون نوله إتنكان إتم بدلوه گن ديومه. إهنما مجتمع هلاكوه فناوه گن ديومه كي أدي مولي مينو مجتمع ميستكون ديريولونو كمغاويس مجتمع كي ميستكون أولين إكشي گن نوا صالحو مجتمع كمغا نوا كمغانما مجتمع کی ہلاکویں گسفاوا مجتمع فناویں گسفاوا مجتمع اہم بیما افدا مجتمع کن ارگون منگے مجتمع صفہ کروگے ندیو مٹکا ادی افدا مجتمع کن ارگون منگے مجتمع وگن ندیو مٹکا ارگون میں مفدا کن کما میں دو رکا تروے فروا تروے دینے گننجے ادی میرے جبے فون می موضوعا انصاف کو دیوانی مدينة إسلامي يونيفرسيتي حديث علم تعليم حاصل كروا فاوا علم بري بيفله هذا ميرة بيفونا أرجون من حوال كرني فليد الشيخ علي زاهر بن سعيد قاسم الله سبحانه وتعالى واقف لك فليد الشيخ تبيفونا مفدا باي مسلتك أدي كنكم دروه اللي بينه قدتك أدي مجتمع سلامة بينه باي صوبتك به قدتم واقع دكوان فليد الشيخ علي زاهر بن سعيد قاسم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إمها لغة مسلم أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدمي بركات تري وفاور ما حولك
ti emme vekalunna mukhatab ko mere aguhuri wahaka kole dekku mattaka algon menge mujtamaya faadaya labahuri wahaka take dekkumuge gastuga algondu me maqamuga hutti mihiri Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun dua korani algondan ekamuga hew tawfiq devvu ade shakkenne Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage man nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam risalaten nubuwwate devva eman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge macca furihama wegen wa shariyate bawa levvuma ekuga insanun adam ge darin duniyega diri ulene furihama nizam Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan ko devva algon men insanun duniyega diri ulene emme furihama goy kerta qur'anu gaya man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahih sunnatuga rangala bayan ve hama wegen wani gosfa enkamun algon men mujtamegge terega diri ule iruga diri ulen wani kihinekkan warabbodan algon menna engi follow egen gosfave Allah subhanahu wa ta'ala ge he rahmatun algon menna ki mu'minun kama viti algon menna ki komme rashegga diri ulun mi hekkamuga vias komme qaumegga diri ulun mi hekkamuga vias iman kamuge wafashun nuata iman kamuge gulumun guligen wabai Allah subhanahu wa ta'ala algon men sifa kurawwa fawani ebbandu ebbafa baygi gotuga al hujurat suratuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun la'allakum turhamun Allah wahi kurawani mu'minun waakan kashwari ebbandu ebbafa bayg kamugai tiyabami hunge meduga islahu kurashe ei tiyabami hunnan Allah rahmal lavvatoy nikan algon men visna fikur kollava algon men komme mihaki duniyege komme hisabe gawa muslimaki ebbandu ebbafa bayge gotuga Allah wahi kurawani kammi hen wengiru algon men visna lan ebajehe algon menge mujtamaoga diri ule iruga adi amdun algon men divehinnaki mavegen wa islam deen qabul koggen tibi bayakavati algon menge meduga loebba kulunu oga terikama hamdardi algon menge terega onnange bajehe gag gulume algon menge terega eba onnanjehe algon menge terega baabawuma fituna fasadatan ufeduma moonu kenduma mifada viyanuda amalta algon menge mujtamaoga huregen nuwane algon menna emme muhimmu kamaka wanje heni mavegen wa islam deen e deenuge matiga algon men sabitu mattaka gadala masakke kuranje heni duniyage insanun dirulumuge terega tafatu kankan dimawane hin nede kankan dimavedane timage ahaya meduga hin nutana waswa kahala kame dimavedane ehennam sekan islahu kuruma Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga angawa fawani anikola balala iruga mu'minunge misal ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakwa fawani mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fi as-sahri wal humma hadis ful qurawani mu'minunge misalaki mathalul mu'minina fi tawaddihim ekakone ekakalobi kurumugaya rahum kurumugaya kulunu behettumuga en hashigandegge misale ege hashiganduge gunawanaka ven alakama waninama muli hashigandu hungauma hela hurumuga wagutu heda kuramundane ema mi usula algon men ebeje feten algon men naki muslimun navanya timage anen agage hormat terika mange ebeje bada timage anen agaya ihtiram kurami haka timanna eba wanje ennuni kubato algon men ge terega muslimun ge sifata mi algon men visnalen je kame Allah subhanahu wa ta'ala algon men mi mativeri islam deenuge terega lavwa fa wuma ekuga mi mativeri niumatan algon men shukuru kurumuge gotun ebbayge meduga nuwata muslimunge meduga ekuerikan damahatta masakken eba kuranje Allah wahi kurwa fevani mu'minun naki ebbandu ebbafa bayke ehema ebbandu ebbafa bayaka wuma ekuga den algon men samalu kan den jeheba eka koneka hoge ಮೂಣು ನುಕೆಂಡಿವಾಣೆ ಗೊತ್ತೆ ಏಕಪಣೆಕ ಕಾ ಜವಾಬು ನುಕೊ ಮಿ ಮುಜ್ತಮೋಗ ದಿರಿ ಉಳೆವೇನೆ ಗೊತ್ತೆ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಎತಕ್ ಕಮೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಎಬವೆ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾ ದೆಬೌಡುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವನಿ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್ ಗೀಬ ಬುಣು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವನಿ ಎಹೆಂ ವೆಗೆನ್
dogu wahakata dekkum islam diinuga haram kurawani ehemwege dogu huwa kurun islam diinuga haram kurawani ehemwege mihunge mudadan nuhaggum ferigatum haram kurawani hama ehemwege ekankan eviyanuda jarimatan hinga kama waninama algon menge moonu kendene algon menge ebbawantakan gellene mihunge meduga ruliya fasada ufedigen dane Allah subhanahu wa ta'ala e ayata fahuga hujurat suratuge dihawana ayata fahuga 11 ayatuge Allah wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman hum fadana sehatteri iburatteri finawadagetto irshadagetto algon menna devvani firihenu ebbeko anebbeka furassara ko malama ko nuhadash faharigga furassara qura miha yavren furassara libe miha ma mammi hakkamuga vedane jumla gotegga migotan Allah wahi kurvuma fahuga wakin khassa ko nganghenunge wahake yatuga gennawa fave wala nisaa'un min nisa' angenun ebbeko anebbeka furassara ko malama ko nuhadash faharigga furassara libe miha furassara qura miha yavren mammi hakkamuga vedane adi eka ko anekaka malama nukurmasha nuba lagabtakun nugoma Allah subhanahu wa ta'ala algon men irshad evva favani den kipegen tolgon men mikankam ge teriyam mi wannani duniyagi manfa kattakato duniyege jahattakato duniyege muda beenum vegento duniyege izzat beenum vegento algon men ekan egota kokgen nuwane Allah subhanahu wa ta'ala algon men nam mana kurawani eka ko anekahuge aburu rakkateri kurma eka ko anekahuge maalu rakkateri kurma ehm vejje algon men miige matiga demihunnan para hivvara akuga masakken eba koranjehe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaage khutubaga e khutuba ki muli ummata man nabiyya sallallahu alaihi wasallam qiyamata hamayam mi ummatan gandane ha bayaka korwa fa wasiye inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu allahumma fashhad hadis ful kurawani ki keto teba mi hunge mudala teba mi hunge leya teba mi hunge aburaki hormatteri kuravigen wa ichike mi makka ge bin hormatteri kuravigen wa gota zulhajj mas hormatteri kuravigen wa gota arafat duas hormatteri kuravigen wa gota ema evaruge kame algon me kihinetto aragannani muslimegge haggan aragane veni muslimaka dimeya ena hituga je kahale icchin algon menna bune veni එහෙනම් සල්ගොන් මෙගේ මුජ්තමෝගා حالت හුරි ගොත බලාලා හිරුගා හිතාමක කරුණ අලංජෙහි حالت ගල්ගොන් මෙගේ حالت හුරි දුනියේග අල්ගොන් මෙන් දිරිඋලමුගේ තෙරේග කුදි කුදි රන්රසුග දිරිඋලෙන් ජෙහි ෆයිබ අයි කුදි කුදි රන්ර බිනාවෙගෙන් වනි කුඩ කුඩ ආයිලා තකිගේ මච්චා එක කොණේකක දෙනේ එක කොණේකගේ එහිය බේනුම් වා حالتුගේ එම් මුජ්තමයිගේ රෂෙග්ගයි තනෙග්ග දිරිඋලෙ මුන්දා හිරුගා magumatin fenunima sadan nukore magumatin fenunima ane farata moonu amurada kitam mihun algon menge mujtama guleto mi islam deen mikaman anga webba e suwalu fede algon men kiyani amillen islamu muslimu enam islam deen gusul taka dima idikola algon menge amal tam mihunnani bay mihun siyasi wada verkamuge terega anebbayako avashu wadage terega anebbayako අනෙන් ආයිදාක කියෝමා නුවත මුස්සනිකමා නුවත එනෝන් කමෙක්ග කුරා වාදාගේ සවබොන් බෑබෑවේ හදාකුවෙ මේ අල්ගොන් මේ විස්තන් ජෙහෙ කමෙ අල්ගොන් මේ මිෆද මුජ්තමයිග්ග දිරි උලේ ඉරුග අල්ගොන් මේ මිකංකම අදේතරේග නුවිස්නාෆි කම වණීනම අල්ගොන් මේ බෑබෑව හදාකුවෙන් හිගා දාන අල්ගොන් මෙන්ගේ එග්ගේග්ග තෆාතු සියාසි පාටි තක නිස්බවා මීහුන් දිරි උලේනේ එත් තෂිමතින් කාංජෙහෙ මීහුන් තිබේන තෆාතු ඛියාල්ත හොගේ මීහුන් එහෙනම් මේ සල්ගොන් මෙන් ekankan ehuri hisabegga behettuma fahuga Allah hattaka algon men baddaluwan jehene dimawan jehene wahaka dekkeven jehene sadangala kurven jehene moonu kendi debas vevi zuwabu kurvi goti gedora gellun devi mifada muamalatan algon menge mujtamoga islamunge gotugati begen kurun algon men nan hudda wegen nennuwana ema mi algon me visnalan jehe kame mikankama balar mujtamoga alafa huri fanitaka
algon men kudakom funko visnada iruga nuwata jehi fahuri balimadu kaman algon men balada iruga gaattimage kamuge gulumaki mujtama takun netifawa gech ekama ko Allah subhanahu wa taala kirita qur'anuga egulum guluman amru kurwa fawa gulume alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun Bakara suratuge 27 වන ආයතුක Allah wahi kurwani mistakunge wahake bamihum Allahge ahuduta walane rulalane e ahudutakan khiyanat teriwane wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala Allah subhanahu wa ta'ala gulume guluman ingevi gulum kadalane e rahimge gulum adihama egota bimmatiga fasada qur'ane ebamihun naki gelli halakuwegen wa mihunne Allah mi ayatuga bayan kurwani Ra'd suratuge 25 වන ayatuge ituru hen sazai Allah hama mibami hunna bayan kurwa febave walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar hama ekkalatin sifa libigen wa mihun mi ayatuge Allah bayan kurwa fawani ebami hunnan ulaika lahumul la'na ebami hunnan Allahge la'navve walahum su'ud dar adi ebami hunnan nubakam boduwegen wage wahage ki narakage wendeni ve azabu ebami hunnabe algon men nujehe to ami ayatan aduhafa algon menge hitan evves kahala biruwari kame wannaka jehe Allah subhanahu wa taala ettanegga ebami hunne ki gelli halakuwegen wa mihun kamuga anet tanegga ebami hunna launen huriwahaka wendeni ve azabu huriwahaka මෙහෙම බයන් කොෆවමුන් අල්ගොන් මෙ මුස්ලිමුන්ගේ ආයත කියවායිරු අල්ගොන් මෙන්නේගේ ihsas වාංගේ බජේ මේ ගැත්තිමාගේ කමුගේ ගුළුමකි ආදාගේ ගුළුමෙන්නෝ Allah subhanahu wa taala එගුළුම් ගුළුමන් අමුරු කරවා ෆවා ගුළුමෙ එගුළුම් කඩා මීහා ස්වර්ගෙන් වන්නානේ කම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දූෆුළුම් බයන් කරවා ෆවා කම La yadkhulul jannata qati'un yattimage kamge gulum kanda miha swargen wannane hadis ful kurawwa fawe ema miwaruge bodu kame algon menge mujtamaoga kankan huri hento yattimage kame nove e gulumenne gulum kandafa siyasi wada veri kamge terega nuwata duniyege mudagadegge terega nuwata duniyege jaha izzatuge terega yattimage mihun yattimage kan kandafa algon men visnenje algon menne ki muslimun ka mu'minun ka timage aha gulum kediyas timaye gulum guluwa masake kurange beje laysal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani miha ku gulum bahatta miha e nune ga timage kan guluwa mihaki gulum kedima wese gulum bahatta miha e eyye hagigi maanaga ga timage kam gulum guluwa mihaki algon men mi gulun algon men ge mujtama toga dama hattan ebe je masake kura gantimage kamuge guluma de tere algon men khas samalu kamen ebe denje mujtama go algon men diri ule iruga timage washage mihunnani geta timage washage ule avatterenge haggu takan algon men rakka teriwange beje rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurba fawani wallahi la yu'min Allah gandi bunamena imam vi kamuganuwe egotan hadis ful kurwani timfahar sahabi suwal kurwani man ya rasulullah Allah ge nabiyya kun kaakuge wahakatoy kalekfani ti vidaluwani hadis ful kurwani alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu emihegge honda gudun emihage timage miha emihage honda gudun emihage avatteriya salamevege nuwa mihay ema avatteriya yege hagguta mi algon me rakka terwanje he hagge mi haggu taka rakka ter nuwenya mujtamai ragalgotuga demi unnane to nonnane jibril alayhi salam wada gannawa man nabiyya sallallahu alayhi wasallam avatterinna meduga wasiyyak kurawwale bodukamu man nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadis ful kurawwa fawani timan kalek faanu hippolan ara wada gate varta veskoffane kamange bami hunna eha bodu hagge avatteringe e boy එහෙන් හදීස් වලගේ බාදේ ඉසා තබඛත මරකතන් ෆාක්සිරු මාහා වතආහද් ජීරානක එච්ච කක්කා හදඤ්ඤා
එය ෆෙන් ගිනන් අලාගෙන තිමාගේ අවට්ටරියාගේ මතින් හදා කුරාෂ මිකහල කංකන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමාව තකොන් කුරි සමානු අල්ගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමාව ගහි ෆෙට්ටි ෆහුරි රගලු ආදතම් මියදු නෙතෙමුන් ගෙල්ලෙමුන් දාකන් අල්ගොන් මෙ ෆාහ කුරන්ගේ බෙජෙ මිකංකන් දියුමකි අල්ගොන් මෙ මුජ්තමාෙන් හදා කොල්ලම් ෆසාද කොල්ලම් බයි ෆහර ගදේ ලවජහා ෆ අඩුගදකො තිමාගේ ඒ ගේගේ කෑරීග හුන්න ගේග ෆහරෙග්ග ඔයදානේ බලිහාලු ගොෙන් මිහෙ කිරියා දුනියේ ගොෙන් මිහෙ නුවත ඒ ආයිලාගේ මිහුන්න කීබොඩු හිතාමෙග්ග තීව එක වේදානේ එකමකු කෑරීග හුන්න ගේග ගදේ ලවජහා ෆ අඩුගද කුරීමා එමිහුන්න කිහා අසර කුරාන තෝ එකමුග අරගොන් මෙ කුඩ කොම් විස්නාලංගේ බජෙ අදි අම්දුන් හිතාන කුරා මූසුම ගඩුවස් බලා එක කොණ එකකෂ මේ විස්නාලං ජෙහෙ කම තිමාගේ අවට්ටරියාය ගෙල්ලුමෙවා කහල ගොතක එව්වස් මුආමලාතෙන් එව්වස් කම කුරුන් අල්ගොන් මෙන්න දීනුග හුද්දෙන් නුකර එම මුජ්තමයි රක්කාතරිකම සලාමතා එක්කුම් බෙහෙට්ටු මට්ටක අල්ගොන් මෙ මිකංකම දේතරේග විස්නා ෆිකුරුව බකුරන් ජෙහෙ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීන අල්ගොන් මෙ ෆුරිහමය බෝලබා කියමන්තරිකන් අදා කොග්ගේ නූනියා කිහිනෙත්තෝ ඉස්ලාමුන් දිරිවුලේ මුජ්තමයි රගල ගොතක දෙමියොන්නානි නෝන්නාන එබෙජේ අල්ගොන් මෙ බලන් ජෙහෙන දීනුග කොංකමෙ තෝති දීනුග හුරි එම්මෙ මුහිම්මු කංකමන් එම්මෙ බොඩන් ඉස්කන්දේ ජෙහෙන මිසාලකම් මුලි දීනුගේ ඉස්ලාම් දීනුගේ එම්මෙහා අලුකන්තක එම්මෙහා කන්තතක බලාහිරුග එම්මෙ මුහිම්මු කමෙක්ගේ ගොතක ඉස්ලාම් දීනුග ෆාහ කුරවා ෆාවනි කොංකමෙත්තෝ නමාද එයා මෙදු විතුරු එකලේගේ ෆානු මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆානු බි උම්මතා වකිව වඩා ගන්න මුන් වසියක් කුරවි කන්ත නමාද ඛියාමත් දුවහු අල්ලාහගේ හග්ගුතෝගේ තෙරෙන් එම්මෙ ෆොරතම සුවාල කුරවේ කන්ත නමාද හඳාන් නැතිගෙන් නුවත එමීහාගේ ගස්තකා නුලා නිදිගෙන් නූනියා එව්වස් හාලතෙක්ග දූණු කුරවේ ගොත ෆර්දු කුරවා ෆාවා නමාද මිඅරාජුගේ රේගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එව්වස් මෙදුවරියකු නැති මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙව්වි හදියා මේ දීනුගේ එම්මෙ මුහිම්මු කන්ත සහාබී බේෆුණුන් එකමෙ දූකොල්ලා ෆිනම දීනුම් බේරුවගෙන් දාන එකම දෙකි වඩා ගන්නවා කන්ත නමාද මිකම දේතරේගා මි මුහිම්මු කමා දේතරේගා අල්ගොන් මෙන්ගේ විස්නුමා ෆිකුරු හුරි ගොතේ මුරාජා කොල්ලමකි ඉස්ලාමී මුජ්තමයි රගල දෙමෙ හෙට්ටු මට්ටක අල්ගොන් මෙන් කොම් මෙහෙන් කුරන් ජෙහෙකම් නමාදන් අල්ගොන් මෙන්න සමාලුක දෙවෙනි කිහා මින්බරකත්තෝ අල්ගොන් මෙන් විස්නා ෆිකුරු කොල්ලන් එබජෙ නමාදකි අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් වරක් ගින බෑකු දෙකේ ගොතුක අම රගලු කමෙ කිතම් මෙහා වෙස් රගලු කමෙ නමාද කුරානී වෙස් රගලු මිහු එකම ඉස්ලාම් දීනුගේ නමාද දෙවවා ෆාවා මකාමකි අල්ගොන් මෙන් මින්වර ගබූල් කුරවේ මකාම වරක් මා මති මකාමෙ ඒකො මගාමෙත්තෝ එයි එමීහාගේ නේවා හොලි ය නේලයා හිදෙග්ග ෆුරාන හුරිහා හිදෙග්ග බුද්ධි සලාමතුන් හුරිහා හිදෙග්ග එමීහායන්ගේ දූකො ලෙවෙන එව්වස් ගොතෙන් නෝන්න කමේ ගොතුග ෆරදු කුරවා ෆාවයිත් දතුරු මතීග වියස් කුරන්ජෙහ හඟුරාමයාගේ මෑදානුග දුෂ්මනුන්නා කුරිමති ලමුන්දා වගතුගස් නමාදු කුරන්ජෙහ රසුග ගායමුව හුන්නයිරුවස් නමාදු කුරන්ජෙහ බලිවීම වෙස් නමාදු කුරන්ජෙහ එන්නම් වෙස් ඉස්ලාම් දීනුගේ ද්විෆසේහාගේ තෙරේගා තංකොಳೆ ලුයි ගොත්තකේ දති හොඳගුවා හාලෙත්තකුග හුරි කණ්ඩාලොබ්බා දතුරු මච්චකී ලුයි බේනුම්වා දඬිවලකවා තිවේ ලුයි ගොත්තකේ කුරුක කුරවේන ගොත්තකේ එව්වකුතුගා දෙනමාදු කුරවේන ගොත්තකේ කණ්ඩාලොබ්බා දෙවවා ෆානේ හඟුරාමයාගේ මෑදානුග නමාදත ෆුරිහමෙන් අදා කුරුම දතිවාන තීවේ ලුයි ගොත්තකේ දස්කොත් දෙවි බලිහාලුග කොළන් හොරගෙන නුකුර විදන්නේ කමට්ටකා ඉසීනෙන්ගෙන් කුරා ඉසීන්දේදිගෙන් නුකුර වෙඤ්ඤා ඔෂෝවයෙන් වෙස් හරකාතුන් නුකුර වෙඤ්ඤා ලලුගේ ඉෂාරාතුන් වෙස් කුරා බුදු නුකුර වෙඤ්ඤා තයම්මම් කොග්ගෙන් තයම්මම් නුකුර වෙඤ්ඤා තයම්මම් නුකොව්වෙස් නමාදු කුරා මි හුරිහා හාලතක මිවර සමාලුකන් දෙවවා ෆවා කමෙග්ගා අල්ගොන් මෙන්ගේ හාලත හුරි වරන් එහෙන් කහලගොතක නමාදකි ಫೆಂವರಾಗೆ ರೀತಿವೆಗೆ ಹುಣ್ಣೇರುಗ ಐಕಣಿ ಕುರಾಚ್ ಮಸಕ್ಕತು ಗುಳೇರುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುರಂಜಿ ಹೆಚ್ಚೆನ್ನೂ ಕಹಲಗೊತಕ ಬೈ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ವಿಸ್ನಿ ಫೊಣ್ಣನಿ ನಮಾದು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವಕಿ ಖಾಸ ವಗುತೆಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಬೆಜೆ ಹುಸ್ಕುರ ಎಹಿ ಕುರಾನ ಕಮೆನ್ನತಿಗೆ ಕುರಾ ಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗೆ ನೋ ನಮಾದು ಒಣ್ಣ ಜೆಹನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದಲುಗ ನಮಾದಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ವಗುತು ಹುಸ್ಕುರ ವೆಂ ಜೆಹನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ತನಿಗ್ಗ
evves muassasaiga wagudu take tartibu kuramunda iru time table en hide iruga namadu waguten nukumegen daane gota evves muslima ko egota time table en hedum mudda wegen nuwana ei konkame toyne kurani ei namadaka farwa kuda korweni nuwata namade baya kudawwa aluwani hembeje huriha faafen emiha bolugalan jehena ema visnen jehe kame tima kura muamalat ho kura kankamuga evves kamegga namadu wagute gelligen da gotakan ekankan nurew ema namada deterega algon menna samadu kadde fahunna minwar evvure mati daraja kan eba gennen jehe namada farwa kuda qur'an ekan kirtu qur'an go bayan kore فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله وحي قرباني فزمان فهو أنان بيكو إبامي هن نماذ فروا كود قرآن أدي شهوات تكتبا وجندانه إبامي هن نركاج غيا كيون وادي يفعبا جندانه أقول منك حالة ورا سيدل الدماغ من آياتا نماذ فروا كود كفّا يا أيكو أقول من شهوات تكن يبوري غصّا zine kurun badu akhlaqi amal takan aragatun rabu imhen gos nuba imha jarima tawge teriya wade shikarave gos uswef mihunge mudafeeron gastuga dobuwa kurun mihunge iffatan aragatun mihunge mudalan aragatun mihunge aburan aragatun dobu wahakata fatura mihunge meduga fituna ufeddu mi huriha kamakan algon men miwani aragane ani kolon namaz stu kollaf den kihinatto algon men furihama muslimuge gotuga tibeni allahge mi ayatuga waidu yannani ebami hun narakage gayye kiyunu wadiya wadigen daane kama algon men nan etanuga ketennuwane emmefes mihaka kudahindu koleggaves etanga kilwane kama tasawwur wes koggennuwane allah wahi kurabani kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyaduqul adab etanuge adabuge fahaka tabbayan kurabwamu en ayatik Allah wahi kurwa fevani ebe mihunge narakan azabu dibe mihunge hangadu andagen diuma ekuga baddalnahum juludan ghayraha ehen hamen ebe mihun natiman raskalaage labwame liyaduqul azab ebe mihun nan azab debbu mattaka ema evenegga ebe mihun abadu demiti beni ema mikala nurakkaateri tanigge wahaka narake bunimege maaniyaki algon men visna fikuroba kuranjehe algon men neki muslimun nawairu evves halegga algon men namada de terega farwa kuda korvene jagai oigen nuwane evves intizame evves kamen evves masakkate namadu wagutu feshigen nimende ekam faaitu wegen da gotakan intizam korvigen nuwane ei varihama daturegge kamuga diya kamuga vias e varihama kulivaregge porgorave hama jessi kamuga vias nuwata kiyawa dinunge session ek kandeli kamuga vias nuwata enu meeting ne bevi kamuga vias namadu wagutum faitu wagotan ekan korun evves islam akan hudda wegen wane kamen non eki ema mi algon men visna fikur kuranjehe kamen mikan kama de tere algon men samalu kan nudi kinet algon men mujtama demi onnani khudu timamen heddei farata meduga ga gulu men nonna kama waninama timaya ekuga ule tima kahala ahunna ahtunna meduga ga loebbe kudunen hamdarudiyen hunnane ton hunnane ema mi algon men visnan jehe kame mujtamoga mihin huri ragalu kankamuga isnaga masakke kuran tibeni kombaito etanegga tibe harudana mihun isnaga ge masahe kuran jeheni namaduge fortama saftakum fennan jeheni etanegga harudana mihun enname sitame ki ekala mihun madum fennani taasa libunima miskita duruvege bani fituna allah subhanahu wa taala devvi muda ena fituna ka vegen ege danaga jehegen helligen dani mati bodu maqam libeira namadu ei farwa kuda kurave ichchaka vegen dani mi mikam wanje gotenno fortamanun qawmuge emme is farattakum feshigen mujtama tawga tibe harudana harkulage mihun mistakun eba mihunna bolaba kiyaman teriwa mihun eba mihunge bas adoha mihun mifada mihun tiben jehene heokan kamuga emme isbayge gotuga ennuni kine tolgon me mujtama rangalu dimeka misrabu jahagen gendani nugendevene pagi hisabakun barugada faratta mikan kaman hurasalafiya zuwan la sikuditake nota zuwanunnaka nota enumbaya mikan nupurvene kaumge hardana mihun kamushegen wa mihun komme rashigga vestibene komme mujtamegga vestibene komme gaumegga vestibene efada mihunge masudiyate mistakun hiyomaga gendiyu mattaka gadala masekke kuru
එහෙම මිකහල කංකමා දේතරේ ගල්ගොන් මේ විස්නගේ වෙජේ නමාදා දේතරේක ෆරුවා කුඩ කුරු ඒ වර නොරක්කා තරිකමේ මෑන් අල්ලාහ් රුස්සල් ලෙවි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් රලියල්ලාහු තාලා අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ සහාබින්ගේ තෙරෙන් අරාහුන්නවි තක්වා වෙරි මෑන් ඉල්මු වෙරි බේෆුලේ ඉබේෆුලා විදාලවනි ඉබේෆුලාගේ zamanuge jamaatuge namaatuge muhimmukan sahabin samalukan de minwar bayan korwani ma ra'aytuna yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq timannamenge zamanuga namaatuge jamaatan nugos tibetane timannamen nudeke me munafiqa kufiya adi konkale munafiqetto e munafiqa ki munafiqekkan emmen danna munafiqa kunoni den algon me visnawalawwa e mujtamauga kan weggota algon me miharu mi ule mujtamauga kantan weggota namaz waqtu jahunima bangi gowa imama ena ya ekkom vi mi hakulage namaz kure baye firihenu e namazuge jamaata daanje he firihenunna hiennu emi hunna wajib kamen enwa temi hun kuranje he kamen enne baye far cigarette rogollagen tane gosho vedagen wedan nuwata hen kommes kuliverege terega mashgul wegen horedan namaz bangi gowa jaman nimigen daru gane bangi gowa iru sama eamalege terega ena horedan kinetto islamunna mikankan huddwegen dani algon me visnadange beje ekama algon men ham islam bay fara miskit dorumatin muraskanda fe badam ekama namaden nokuram ve jami algon me visnadan je ekame mujtamay ragal gotuga damahattam beenumwa kama waninama allah gulun algon men badahi korange beje e gulun badahi kurumatta algon men koranje me muhimmu kama ki namaz Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'an fa e namada ki ei adam ke dariya ya Allah subhanahu wa taala demeduge sirrum wahaka dekkumeke kankama kalgon men dannawani dua kurani istighfar kurani edi dannawani ema mi bodu muhimmu kama detere kalgon men farwa koda kolla fi kama baninama mujtamoga denhuri balitan itura boduwe etantan halaku wegen diumam warakkari mujtamai rangala demihuru mattaka algon men duniyege Allah subhanahu wa taala levvi maqsadu denegatum ves muhimmu kame Allah subhanahu wa taala bekar gotuga hama mitanuga Allah bimmatiga levvi taketin kafa boefa duniyege aram hoda fa mikan nimmala gotakan no algon men duniya fonu wafa wani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan raskalange insi inna jinni nuhaddawame hama ekani timan Allahan alukan kurman menuvi e maanage terega alukamge maanage terega himene ilwer vidalwani Allah rihwadi gannawa huriha kame kuru muslimaka vumuge maaniya ki bodaba kiyaman teriwa miha emiha ge huriha kame Allah subhanahu wa taala bodaba kiyaman teri kuru ege terega algon men duniyega ule iruga ekalange engevi huriha hukumta ka furihame tabawe nahi kurevi emmeha kantatta kon durun himeni geddane algon me visnen je kame mujtamoga salamata rakkateri kama ekkom ule iruga Allah algon men duniyega levvi maqsadu denegane alkantakan khas samalu kame dinuma ekuga mi duniyen algon men wakivegen daane kam ves algon men hadan koranje hen mi evves mi ku inkar kora kamenno duniyen netigen daaka nimigen daaka huriha millatik huriha dinege qabul kore islamun qabul korani neti nimigen diuma fahuga akhirat duwahun alun dirigen ufulene kama mi hagige nuwata marumuge hagige buddhi salamatun huri emmen qabul kura hagige mikan algon men abadu sikundiga bahattange beje hennoni algon menge mujtama fasade adime addane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehem vegen algon men nange kamuge matin ginaginen haduma kurman nasihat terwani aksiru zikra hazimil lazzat lazzatu ta fundu fundu kolla etige matin tebami hun ginaginen haduma kurash hojito ei mar ege matin mi haragalan hadave timave sedduwa hakon evves harakaten neti evves kamen nukurve nikameti haluga mihage furana masgadu bayak koduga fulagen gengos walugandegge teriyalla waludane kamge ihsas mihegge hagituga terega ashagen fawani nama algon qabul kuragotuga kuffa fayadi meaddange mihaku jehilum wan mihegge haggan araganna gena fahata jehene mihegge mudelan araganneru gena visnane kabwaluga timanna ekani onnan jehene ka enan ihsas kurevene ehnamu wes
e maruge matin hadanneti ei waane echekkan eenaya neengi ekamun hadannetumuge natija ka wani duniyege Allah haram kurevvi jarima ka fahu jarima kan aragannamu duniyege umuru vetu kurani ennames mikamuge biru mi maru annakan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun e maru awma fahu ga Allah hay kurawani kuriyakam ves pahakam ves wagutunu jehene e kandeli fawa wagutan e kamen nimigen dana ekan algon men nang ihsas kurave nama algon men heo maga algon men ge amal ta sida qur'an Allah wahi kurawani kullu nafsin za'iqatul maut komme nafsaki ves maruge rahade kene nafsake e algonda tiemme alobweti muslim ahunna adives duniyega levviha huriha emmem ves mirahade kene hembe jeduan algon men ge beje tayyarwa kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يقول ربنا ميها كوري كانت تهوجه فريهما سزا نوتا فريهما جزاء ميها يا قيامة دوهم لبيجن دانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة نركاගේ වේන්දෙනි عذاب سلامك كربي සුවර්ගය වදවිච්ච මීහා ෆකද් ෆාස මීහා කාමියාබ් වෙච්ච වමල් හයාතුද් දුනියා ඉල්ලා මතාඋල් ගුරූර් දුනියාගේ දිරි උළුමකි දෙක්කුන් තෙරි හෙල්ලුන් තෙරිගේ එච්චකම ගන්න ඕනි නුවේ එම්බෙච අල්ගොන් මෙන් නුවානේ ගෙල්ලි හදාකුවා මීහුන්ගේ තෙරෙන් වෙගෙන්නේ මිමරු අල්ගොන් මෙන්නා බද්දල කුරා ඉරුගා එම්මෙ උෆාවෙරි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් දෙකේ එම්මෙ ලෝබිවා හාලතු වහුරවේ අල්ගොන් මෙන් බලංගේ බජේ එවස් මීහකන් ඒ වගුතෙන් නේංගේ මලකුල් මවුත් වඩා ගන්නවනි කොම් වගුතෙක් ගාකන් එගේ එවස් මීහක අල්ගොන් මෙන් ගේ තෙරේ කුනේ එහෙම වෙජියා අබදු සෞවිස් කඩිරු තෙරේ අල්ගොන් මෙන් එකමට්ටකා තයාරන් එව තිබෙන්ජේ හේරන් අල්ගොන් මෙන් ගියා අමල්ත සීදා වානි අල්ගොන් මෙන් ගේ අමල්ත සීදා වෙජ්ජකම වනි නම මුජ්තමෝග හමහිමේකම අමන් අමාකම ඉස්ලාහ් අල්ගොන් මෙන් ගේ තෙරේග දෙමිගෙන් දාන මරුග මතින් අල්ගොන් මෙන් ගින ගිනෙන් හදාන් කුරුම් mi war beenun terikame emihayam maru awma aikuba duniya matiga he amal tan nukurunu mihun eba mihun ummidu qur'ane edene timamen devana fahara duniyan awma hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله وحي قربني මීහාගේ ගාතම් මරුවාම එන එදේනියේ දන්නවානියේ තිමන්නා අමුරා දුනිය ෆොණු ආදේශ තිමන්නා හියෝමල් කුර්මට්ට කාල අල්ලි අමල් සාලිහම් ෆීමා තරක්තු තිමන්නා නුකුර විහුරි හියෝමල් ත තිමන්නා දුන් දුනියක කුර්මට්ටක එහෙන්නම එවගුතුගේ ජවාබක වාණි කොන් ජවාබෙත්තෝ කල්ලා හම හිලාහෙන් එකන්නුවානේ ඒ එනාගේ අගම් බුනා බුනු මෙකේ එන දෙන් දාමොති බර්සහ්ගේ ආලමේ එම මී යෝල වාහකත කෙන්නෝ නුවත ෆුලෝක වාහකෙන්නෝ නුවත මීහෙක්ගේ ඛියාලි වාහකත කෙන්නෝ කීර්ත කුර්ආනුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලවා ෆවා සතේක හගීගෙන් හග් එකන් කන්නුවෙනු දාන එම් වෙජ අල්ගොන් මෙන් දුනියේක තිබේ ඉරුග පරබ්බොඩ විස්නන් එබෙජෙ මිකමුගේ මති පරබ්බොඩ හදා කුරා කමක මරුව හදාන්ජේ ඒරන් අල්ගොන් මෙන්ගේ අමල්ත සීදාවෙගෙන් දාන මුජ්තමයි රගලු කුරුමට්ටක මුජ්තමෙන් ඉස්ලාහ කුරුමට්ටක මුජ්තමෙන් හලාකුවෙන් තිය නුදිනු මට්ටක අල්ගොන් මෙන් එබ්බෑක අනෙබ්බෑකන් එබ්බාරුදන් දී නුබෑකන්තත්තන් හුට්ටුවන් අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජේ මසක්කෙ කුර අල්ගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමෝක ෆෙන්න නුබෑකන්කන් හුට්ටු මට්ටක අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජේ එමීහෙක්ගේ දවුරු එමීහක දෙනගන්නේ එමීහක කුරවෙන් එක්කම කුරන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමෝක දිනේ ඉතුරුමුන් දායිරු ekankamang inkar kon ekankamuge wahaka dakka ekankamam magu faiwan uri dorta bandu kuran algon menge beje kaavenige kurin dekudin ratte hivegen saakal burujehuma ekanin baddal kurma mifada amal tahuge sawum zineya magu faivegen dakan algon mennan ebege ehem vejje ay dortan algon menge beje bandu kuran algon menge maam befaage masudiyate ekudin e magu takon diyanu di ekudin hifettu maki ekudin ki zuwan kodi ekudinge visnu maam befaage visnu ma ibbaran adin udane ehme je ekudinge atuge ifarangalu maka gennan tibibe kiyal kon men maam befa mikan kama de terega visna fikuru be kuranje waragina kudin
kæbeni eba kure bad akhlaq yamal hinguma fahuga mi algon menge mujtama ta ko miedu adu ive hagigate ema mi vistan je kame mikankam wani kihinetto bala mikankam magu fahiwa muri huriha doren algon menge beje bandu kura hame gota mastuwata ketige waba muli gaumuga feturi aamuwegenda iruga ekankama hului fahunna huriha doren algon menge beje bandu kura hikiecche kamuga vias diaecche kamuga vias algon menge beje he dorta bandu kura Allah subhanahu wa ta'ala hanguduga matin bawa lavwa fawa bagura evves halegga algon me muslimum ege muamala kura ecche kamuga hadagen nuwane kirti Allah subhanahu wa ta'ala agur irshad dahaka ekuga radu hukum bayan kurawwa fawani innamal khamru ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuhu ralaki adi juwa kulumaki nasibu bedumak gengule dunidandiya alukan kurumak gengule buditahaki shaytanage faratum wa najis tagecche tiaba mi hungegen duraddash la'allakum tuflihun tiaba mi hun kamiyabu mattake duniya galgon me beenu men to kamiyab beenu galgon me kamiyab rakka terikam beenu duniyega ragalu mi hun navang galgon me beenu ehem vejjiya je hene galgon me hama gamus baguradu salam wa duradda إنما يريد الشيطان أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله أكبر ربني شيطانا بينم وني كون كمتو ردا جوا كلواغن بينم وني إنما يريد الشيطان أن يوقي بينكم العداوة عداوة تركم فالقرآن عداوة تركم عام وفالوا والبغضاء دي رولي بركم ميهونگه تريغا هوننا ويصدهم عن ذكر الله اللهگه ذكرهم ميهون هدا نتادوا دردلا اللهگه مگم ميهونگه كيبا كروا وعن الصلاة يدي منكراتم ايگه ذريعه مناوگندا نمازum ميهون දුරු කරම් බේනුම් වනේ එම්මි ෂයිතානාගේ මකරු රේවුම් algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan ko devva fahal antum muntahun jaba min walegen duru nuwanan heyye miha nurakkatere ichigge wahaka algon men mi bayan koran Allah subhanahu wa ta'ala algon menna bayan ko devva mi wani mige wahaka mi algon men ge beje duradda hud man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge dufuno e ufuda miha ya ufadda miha ya bonde miha ya bui miha ka ufuda miha mi huriha emmenna launa lavwa fa ingechakon algon menge beje algon menge nafsta duradla miwaruge kankan algon men kurang islamuge gotuga tibekin hewnuwana miwara nurakkatere biruwari kame shaytana mi visnadeni enage beenun enage maksadu migen Allah saaf kom bayan kurawwa fevani ekankan ena qur'ane ummul khabais huriha nuba kamegge mu nuwata mamma me mujtama tawga faturagen ena beenu maksata ka shaytana wasilwana enna me salgon menna me visni funnani kine algon menna mussadi veveni ravikkage algon menna gaumi taraggi korveni ravikkage migotan algon menna ammu kon algon menna visne mundani mi shaytana age visna adinu Allah en tanike wahi korvani ya'iduhum wa yumannihim wala ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ei shaytana kodde wautu tahike mihem waane mustadi waane tarakki waane kuriyaragen daane wayumanni madi foni ummid tange mi hunna genes deniye mi shaytana ge revun take ekam ena e raawade revun ena e kodde kanta ei dekkun terikam ekkamu gaanoni eve hagigate ne dekkun terikam ekkamu gaanoni nuwane ehma mi algon men jehigen nuwane islamaka muamala kurun huddanu icche adi yavvuren bes kari koffa algon menge mujtama takan aammu mihun diriule hisabange kalecche gennan algon men masakke kurumaki mujtama ngitura fasada kurunnon kamenno Allah wahi qurbani innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu'minunge terega muslimunge mujtamoge terega nuba fahish amalta feturumal lobi kurami hunna duniyega ves adi akhiratuga ves vendeni vi azab hutte Allah subhanahu wa ta'ala mola dene godigen vetiya ba mi hunna kannenge
එහෙම ෆිතුන ෆසාද නූෆෙදේ කමෙත්තොරලකි ෆිතුන ෆසාදියා නුබේ අමල්තක මගහුළුවේ කමෙන් නූතොරලකි එහෙම වෙජ මුස්ලිමෙක්ගේ හයිසියතුන් komme mihako ekam inkar kuran jehne algon menge koda darinta bodatiwa mujtamoga algon me angenunna firihenu school kudinna enum be kudiri ule tantana mifada nurakka teri etchehi algon menge teriyan aamuwegen dane evves qawaiden evves usule islamum balaya ganna etchekam go wegennuwana ehma mi algon me visnan jehe kame algon men Allah subhanahu wa taala ge deen puriha kam kavvuren algon men dovikam bodo etchekam wanjehene algon menge siyasi party taka algon menge siyasi visnuma fikura algon menge ehen gulun takavvuren ma warugada ma yaw samadukan denje hecche deenaki deenuge massalegga algon men teduwan jehene emihaka vi min warak emiha kuran jehe emihage dawru denegane emihaka veven ekkavegga Allah ge deena nasru dinu mattaka in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum Allah wahi korvani tiyaba min Allah ge deena nasru deshe eron Allah subhanahu wa taala tiyaba min nasru devwane adi tiyaba min sabitukan Allah devwane deenuge kankamuga deena khilafu kankamuga algon men ekati ganaka vegen ebba vegen algon menge terega hunna kudi khilafta algon menge terega hunna kudi baba untan effaratalla Allah ge deena rakkateri kan libene gote Allah ge deen mativeri korvene goten hodan algon men masakke koren jehen ehma mikala gotaka algon men mujtamaoga diri ulege noniya kihinetto algon menge mujtamao demi onnani en noni nonnane algon mujtama hala koge hingadane bihun take tibena mujtamaoga ekamok ekak wanekaka moonu kendifa gulum kendifa hita dati vefa undagu vefa haluga jehuni malala ya rabbi yarnu halata algon menge mujtama faabagen dani enama smifada kankama adeterega visna fikurko timamenge amalta sida kurma deena timamenge genawmattaka masakkeko deena lobiko deenuga hifettuma timamen asum kandala fikama waninama evve shakkenne e mujtamai rangaluwegen dani mujtamaoga alafa hunna balita filagen dane timamenge du rakkatirichchakan hadagen noniya mujtama salamatan nen nonnan mi dudeki wara kuda gunawane ekamaku wara bodati kantattan hingala gunawane lobin ufaluga majaduga hingama jehuma ekkom ule demafirin bunela bahigge sawabun rulige hingadan ailai badahikama ekuga diri ulemon danikom miha ko dakka wahakegge sabun ekakone ekaka gulun kendi muli umura baba waki wegen hinga dana ehma dulaki waram muhim wecchen Allah subhanahu wa taala algon men mi devwa fawa mativeri duluge niyume hegotuga noni algon men gifafi kama waninama vendeni azabaka qiyamah duhun ekam badal wegen hinga dana dulun qura kankamaki ege saza libe kamen nuba gotuga ekam beenun koffi kama wanina rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduhaku hadis ful korvani muaz gafanan hadis ful korvani ala ukhbirukum bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwat sanamihi kantatto gemme muhimmu kanta adi ege tambu adi ege kuriboshi timan kalek faana bune devwan heyye ehindu evefla vidalwani balaya rasulullah allah ge nabiyya yawha bune devwash ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful korvani ra'sul amri al-islam emme muhimmu kamaki islam kame wa amuduhu salat ege islam deenuge tambaki namade wazirwat sanamihi al-jihad adi islam deenuge kuribottaki jihade den hadis ful korvani ala ukhbirukum bi malaki dhalika kulli mi huriya etcheki control kalek faana timan kalek faana bune devwan heyye ehn muaz ke faanu vidalwani ade he ekalek faanu vidalwani ekalek faanu ge duufulu ga hippawafa emseka alayka hada meetiya rakkateri wegen hunnar muaz ke faanu vidalwani inna lamwa khaduna bima natakallamu bihi timanna men dakka wahakage ves saza timanna men libene toy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful korwani saqilatuka ummuka ya muaz kalek faana kinet toyvi وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ميستكون نركيا وطب مون وطب فاباغن دني يميهن دلون قرا كنتوغ سوابن نون هي එහෙම දුවරකොන් මෙන් බේනු කුරන් ජෙහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගෙ විගොත එදුව එගොත බේනු කුරුමට්ටක
algon men abadu samalu kan denge beje man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurba fawe man yadmanu lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu janna emi hegge dula laduwati gunawanuge guarantee eke maane ki rakkaateri kama ekko beenun qur'an kamuge guarantee de mihaka timan kalege faanu swargege guarantee de hushima ema dunen algon men nan hitan eriha gotaka beenun korwek e dulum beenun kolla kuda kuda kalimegge sawum allah ge kofa mihegge maccan hagguwe narakaage watu batanege miha faabagen danje hidayah waru kamen ekamaki ema mi visnje ekame duluge sawum algon men bunela ati ege sawum timage ahaya gellu mebba timage mujtama gellu mebba ecche kamuga hadagen nowan egotan hedu mattaka algon men dulun ecche beeru kolla iru eki haware giccetto ei hagigatetto tedetto mikam bunefiya demwani kihinetto visnadum waram muhim dogu wahagatan algon men ebeje huttala dogu huwa kurun algon men ebeje huttala ennama sitame ki algon men mujtamaoga dogu amwe fawa waraki ei faafengin hinuwe ebihage viafarige muamalat ko dogu hadani ehni muamalat ko dogu hadani timaya faada ai living oi kame vejjiya dogu sadagin vese faada ai hodan ennama dogaki konkala nurakateri ichekam man nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korabani fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar hadis ful korabani dogaki fajiru kankama miha magfahi kodde kameke adi fajiru kankama ki narakam miha magfahi kodde kameke ehma dogaki narakam miha gengoste kame ekan algon menge terega bayen mihunge terega waranga mukame teden nuwe sadani bayen mihun kiriya ves dogen heden ovejjiya enna mes mikan kama de terega algon me visnalange beje dulum mi gunawan algon me beenun kura iru allah subhanahu wa taala uredu makavva ebbes kamegga algon me mi gunawan beenun koggennuwana dulum qur'anin nuba kamuge terega qiba bunun himene mihun netta tantanga mihunge wahaka dekko mi algon menge raffusuga waran aamu ade fawanu bajarimai allah subhanahu wa taala kirtu qur'anu ka kandelige mikan haram kurawwa fawakam ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh allah wahi kurawani e iman vejje mistakune tiba mihun kun hinu kurashe adi jasus ko ekakone kakan nuhadashe adi ekakone kakak giba bune nuhadashe tiba mihun ge ahage mas mulakon hotta ka tiba mihun ruhene heye jawabaki kubato nuruhene ka ko to ruhene algon menge tere miha ku maruwe foffe miha ge mas roda hutta kaan algon menge tere ruhene miha algon menge mujtama ge buhuri tone hemvejja kiivegen to algon menge mihunge wahaka algon menge ahunge wahaka algon menge timage gaattimage mihunge wahaka mujtama ge dirule hem mihunge wahaka dakkane bai mihun bune timanna dakkane miha kibaga hunna wahaka hemvima massaden nune nu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful korabani atadruna mal ghiba tiba min nge ghiba ki ko chekka abi vidalwani allah wa rasuluhu alam allah kalange rasulay mol denwodigen wani hadis ful korabani ghiba ki zikruka akhaka bima yakra tibage aha nettanuga tibage aha nede wahaka dekkume sahabi suwalu korabani afara aita in kana fihi ma aqul timanna dakka wahake ki enage kibagama astuves huri sifatakama vanya kalek fan ki ke to vidalwani hadis ful qur'ani in kana fihi ma taqulu faqad igtabta tiba dakka wahake ki hagigatu ko senage kibaga huri sifatake kamuga vanya tiba ghiba bunaniye ei ghiba ki emihage kibaga hunna sifatake ge wahaga dekko wa illam yakun fihi faqad bahatta adi emihage kibaga nesifatake dakkanya tibati hadani boduwagen wa buhutanu dogeke degotun kore gotakum miha salamatin noy ehma ghiba gunum ngalgon men durwanje mujtama warabbodan halak wa fasada wa kame ghiba gunumake
hame gotan namima nuwata mihunge wahaka debawduun ekakonekawge wahaka hifagen fituna fasadu faddan mihun kariye diu miyani miyaku mihen bunje miyani miyaku mihen bunje ege gina fahara bay fahara hagige ves nonda wahakata miyani miyaku mihen bunje kiya fagenda iruga aneka ku miyannani enade keruli kan nimigen da iruga e wahaka fesumuge ves aslen hagigate ves nove ekama ko ekan inge iruga demihun muunu kendi demihun ruliyas hadihutur bastakon ekakoneka kadimea kifa eggotaka ves demihun baddal nuwebe halata badal weswan ema mi algon menge halatu hurigoy man nabiyya sallallahu alaihi wasallam edduwa ko de gaburigge kiba kare wada ganno mun hadis ful qurawani innahuma la yu'addaban ede gaburu gawa mi hunnange ba azabu libe kabbaluge azabu ede mi hunnange belibe wama yu'addabani fi kabir emi hunge visnumuga evve salega bodu kamegge sababu none azabu libeni azabu libe sababaki emi hun hitun eha bodu kamen none walakinnahuma kabir ekama koi bodu kameke hadis ful qurawani amma ahaduhuma ege tereng ekaki fayamshi bin namima ei debodu mun wahagatan ifage hingami heke devana miha bayan qurawani devana miha ki kana la yastatiru min bawlihi udakamuda aichen salama nuwa rakkaten nuwa miha ehma mi kankama ki kavvaluge azabu miha libigenda kamekka sahha hadisun algon menna sabitu ahiru algon me kudako jehilum wange beje faata jehenge beje mihege wahaka miheke ari dakkairu bay mihunge aadiya kavve hobiya kavve nimifa wahakatan hifage mihunge kariyan hingu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurawani kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a emihan aduive kommecche giwahaka dekkum eka tahugige belumen neti ewahakata dekkum ei dogakan emiha fudigenwe hema mi algon me visna fikur kuran je kame du Allah subhanahu wa taala mi debbi bodu niyume he gotuga algon men ege beenu nuhifa kama waninama e wabayakan algon men na vegen hinga dan azabakan e vegen hinga dane e dulaki algon men mihunge maska dulakan hada finama mihunge abura isse nigula ganna dulakan hada finama qiyamat duwa algon menge muunu takuga algon menge me takuga algon menge niyafatita loege niyafatita ka badaluma ekuga etantanuga wakiyala bayakan algon men vegen hinga dan sah hadis ga sabit wegen ebave Mi'rajuge rega man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakkawale wonu bayaku eba mi hunge niyafatita diguwegen wahaluga loen muri niyafatita kon eba mi hunge muunu gaya eba mi hunge me matiga wakiyala munda masta nattuwa munda bayak ehindu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dannawani hadis ful qurawani jibril ge faana vidalwani e jibril mi kombai toy ehindu jibril ge faana vidalwani ei mihunge maska ule mihunge aburan araganna mihunne enna me salgon min kon kametto mihar kurani mihike kiyagen wahaka dekkumattaka evves minwarakan has kamenno liume lielaka ecche bunelaka evves jehidu menne algon menna visni foi faadegge minimum kamegge terendafa mihunge haggutakan aragatuga fahatakan nuje mi visnadan jehe kame bay fahara sharui kodtahuga Qazi ke faratun nasihat devi irshad devma fahuga dogu huwa kandeligen egi huri kankamuga dogu huwa ebakure dogu huwa kogge mihunge mudaiba ferigane mihunge gotige doru mihunge odidoni faharu bedamagane rakkatere kamen nunto mihegge goti mihegge bimo emme kaawategge minwar wasnu hakgun damagan fi mihaya qiyamat duahun Allah subhanahu wa taala habbin ekuwa gota emihage karuga azabegge gotuga elegen daane kaman hadis gaade anekka huwa kogge mihunge muda damagatuma mifada kantatta dulun qurairu Allah ge kofayan algon men biruwati wange beje ya nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurwa fawe maneta tata mihaku malamur im muslimegge muda bi yaminihi yami huwa kogge damagan fi kama vanina mau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa kogge mi hegge ecche damagan fa kama vanina ma awjaba Allah lahu an-nar Allah subhanahu wa ta'ala biha narka wajib kurabba fi wa harrama alayhi al-janna
එමියාගේ මච්ච ස්වර්ග හරාම් කරවැෆි ආද බොඩු කමෙක්ගේ වාහකේ බයන් කරවණි මීහෙක්ගේ මුදලේ අතුලාගණගෙන් දුනියේක කිහාතු හබතෝයගේ බේණු ගිෆේනි එසාබුන් නිමිගෙන් කව්වලුගේ තෙරියක් දාජ්ජේනි එකමකො එයන් යන්න සසායා අසාබු එමියාගේ මච්ච නරක වාජිබුවගෙන් ගොස් එමිහාය ස්වර්ග හරාම් වගෙන් දියාම කුඩ කමෙන් නෝනේ කි සහාබියක විදාලවනි අල්ලාහගේ නබියාය කුඩ කුඩ එච්චේ එගොතන් හුවා කොග්ගෙන් ගෙන්දිය සෙය අම ඒ අසාබු එගොතන් ආදේතෝයි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කුරවනි වලෝ කදීබම් මින් අරාක් ඉරාක් දඩිකොලේ කමුගාවියස්මේ ඉරාක් දඩිකොලකි කෝජිත වර කුඩ කුඩ දැංගුළු මට්ටක අරබින් බේනු කොරා කුඩ කුඩ දඩිකොලේ එවරු එච්චෙව්ස් නුහක්ගුන් දමාගම් ෆිකම වණීනම මි උබ්බෝ බෑන් එමිහාගේ බුට් අල්ගොන් බිරු ගන්නන් ජේ මීහුන්ගේ හක්ගුතක මීහුන්ගේ මුදල මීහුන්ගේ ලිය අල්ගොන් මෙන් අරා ගන්න ඉරු එව්ස් හක්ගක නොදා මීහුන්ගේ ෆුරානතන් අල්ගොන් මෙන් දුව්වාලා ඉරුගා අල්ගොන් මෙන් එබ මිකම් කමා දේතරේක විස්නන් එබජේ අල්ලාහගේ කෝෆායා අල්ලාහගේ ලානත අබදට්ටක නරකයාගේ මීහකු ඔන්නානෙකම අල්ලාහ වහී කරවා ෆවණි හක්ගක නොදා මීහුන් මරාමි අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේක එකහල බොඩති ජරීමාත हम रुलियन्न कोम्मे कमेग्ग वलिहराद रुलियन्न कोम्मे कमेग्ग कटरवळु रुलियन्न कोम्मे कमेग्ग मीहा मराद मट्टक असुम कंडाळागे नुकुतु मिहलगोल मेगे मुजतमोग हादु इग्ग एम मी बिरुमुरि नुरक्कातरि कमे मिकंकं अलगोल मेन्नक नुकुरवेने मिकंकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवाफवा गोइतक अलगोल मेगे अमलत सीधा को मुजतमोग दिरिउळे एम्मेगे अमलत सीधा वेगे नोनिय එහෙන් නෝනිය अलगोल मे मुजतमोग तिब्बस अलगोल मेन्नकी नेब्बै की कुरा बैतो हेव कमें नेतिया अल्लाह कियमंतरिकं अदा नुकुरवेन्या नुबया कंकं अलगोन मेन्ना मना नुकुरवेन्या हेव कंकं अमुर नुकुरवेन्या की कुरा बैतो अलगोन में दुनिया मती गतिवो अल्लाह कुलदुम वंत अलगोन में गेंदवा फेम बयक दुनिया गे नवुस हेम मी विस्नन जे फिकुर कुरन जे कमे मुजतमय फसाद वे हलाक वेगेन दा इरुगा मी हुरिगा कमकं अलगोन में विस्नन एबजे मुजतमय फसाद वे हलाक वनी एद्दुहा कुन्नो तफातु दिगु मुद्दतुगे तेरेगा खुद अलगोन में कुरान बे अमल तकिगे सबु मुजतमा फसाद में हलाक होगिंदाने इतुर बय कोयास गे कुरा कमेगे सबु नन्नु अलगोन में गे अमल तंग हुरी गोतेगे सबु अलगोन में गे मुजतमा तंग हलाक होगिंदाने दारिन मी मैम बफान नकी कोंबे कन्नेंगी मैम बफान दारिंगे हग्गु तकं इहानत तेरवीमा तें ओन्नाने को मुजतमेतो बोडुमी है कुडमी है वकिनुआ वर दियामा एहतराम कुरुमकी ओन्नकम एक्कम नेगे हिसाब दियामा दिन ओन्नाने तो मुजतमई मीहु फेरुनी में सदांगलां को हेव हितुम बद्दल कोल्लाने मीहकु मुजतमई नुफेन्नन्या हरामें हलालें नुबला तिमागे जीबल वन्न कोम्मे इच्चकी एमीहं मुद्दे इच्चकम देके मीहु उळे मुजतमई एवाने तो रंगलो मुजतमयका अलगोन में गिबे जे विस्ना फिकुर कुरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में देव्वी एम्मे बडु एन नियमत की बुद्धि के नियम एति एबे जे बेनु कुरा एकम बेनु कुरा इरुगा विस्ना दन जे कम की अलगोन में की मुस्लिमुन का अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीनुगा अलगोन में हिफाट्टा फिकम वनीनमा अलगोन में एव्वे जमानेगा अलगोन में मुजतमे अलगोन में मीहुं के दिरुलो मक दळो में नारा एनबे इस्लाम दी दूको එහෙන් ගොත්තකෙන් අල්ගොන් මෙන් ඉක්තියාර කොෆි කම වණින මල්ගොන් මෙන් හදාක් ව ෆසාද වෙගෙන් දාන එහෙන් වෙගෙන් මේ උම්මතුගේ සලෆු සාලිහුන්ගේ තෙරෙන් බේෆලක් විදාලු වෙෆණි මේ උම්මයි ඉස්ලාහු රගලු වෙගෙන් නුදානේ මේ උම්මයි කුරී zamanuge ඉස්ලාහු විකන්දත්තකුම් ෆියව ඒ කොන්කමෙත්තෝ ඒ දීනුගේ හිෆෙට්ටු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ සුන්නතුගේ හිෆෙට්ටු දීනන් උළුම් අල්ලාහගේ දීනන් හොරමත්තරි කොන් හිතෝ तिमागे हवा नफ्स दू कोल्लो तिमागे हवा नफ्स के कंकंग फरात जस्सा दीन समालु कंदिनो क़यामत दुआहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरत का जवाबदारी वान जे मी हकं हदा करो अमिल हवा नफ्स तबावे एमीहा के दिरी उडुं एगोत बट्टन को दुनिया के मुदला जहां फैसाया एमीहा ये बेनुवा कंततं हासिल कुरमट्टका दीन दूको दुनिया होदु मट्टका हिगज्जे मीहा एमीहा वन्नं वे तनकी नरकनु अंतनेनो अल्लाह भाई कुरबनी फअम्मा मन तगा व आथर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा अल्लाह नुकियमंतरिकं अदा को हवा नफ्स लेबिगेन दिया मीहा
ෆයින්නල් ජහීම හියල් මහ්වා එන වදි ඔන්නානේ තනකී ජහන්නමයි ජහීම නරකයි අලිෆානේ වඅම්මා මන් ඛාෆ මකාම රබ්බිහි වනහන් නෆ්ස අනිල් හවා ෆයින්නල් ජන්නත හියල් මහ්වා එකමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කුරිෆුල් මතීගා කොළන් මුන්නන් ජෙහෙනකන් හදාකෝ අමිල්ලා හවා නෆ්සුගේ එදුන්තන් එෆරාත ජස්සාමීහා එමීහා දාන් උත්තනකී ස්වර්ගයේ මතවිර නියමති එහෙම මේ ෆුරුසත් අල්ගොන් මෙන්න අදි ගෙල්ලි ගෙන්නෙන්නු දැන් අල්ගොන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවි නියමතුන් දීන් අල්ගොන් මෙන්න හමියන් යාසා මෑන් අස්හාබේ කලම් වෙවඩාගෙන නෙවෙ කුර්බානියා අදි අම්දුන් අල්ගොන් මෙන් මි දිවෙහි රාජ්‍ය මේ ඉස්ලාම් දීන් අවමට්ටකා බොඩති බයික්ගේ කුර්බානී තවුම ෆවගා අල්ගොන් මෙන්ගේ කාබ ෆෑන් එබේ ෆුලුන්ගේ ලෙයා එබේ ෆුලුන්ගේ වගුතා ෆෑසා හරදු කොග්ගේ අල්ගොන් මෙන්න හමියන් අමානත් තෙරිකොන් mi for koddin matiwere wegin wa islam din algon menna hamen awma fawga edinuga waruga den hifattagen menui algon menna salamata rakkaterikam gasseri ekanno forena algon menge mujtama ki aman mujtama kashen nohedene oin hame kani hallaki kuremen oin hame kani kamaki allah ge dinuga wa'tasimu bihablillahi jami'an allah ge dinuga ekati gandakam wegen hifehetto enun ebbes gotenne තිමාමෙන්ගේ දේතරේක හුන්න කුදි කුදි අරාරුමුමා ජවාබ කුරුමා දෙවසුමා හුරිහාච්චින් ඉෆරා කොෆා තිමාමෙන්ගේ දීනුගේ කංකම සමාලු කන්දි එදී මතිවරි කුරුමට්ටක තිමාගේ ජානා මුදලා හේද කුරුමට්ටක තයාරෝගෙන් නෝනියා අල්ගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමෝ ඉස්ලාහන් නුවාන අනෙක්කම් මදු බයකු මිකන් කුරෙන් ඔලගෙන් වෙස් මිකමෙන් හාසිදෙන්න කුරවෙන් කුදි බොඩති එම්මෙහා මීහෝ අංගෙනුන්නා ෆිරිහෙනෝ මුස්සදින්නා නිකමෙති ජුවානුන්නා මුස්කුලි hama egota kamuoshi wegen wa mihunna emme aadage mihun bar speed ekga mikama masake kokgen noniya algon mi vettifawa andawalun sadamatin nukurwen ehma mi mujtamai neti diumuge kuriga halaku fana wegen diumuge kuriga algon menge ajad algon menna baddalumuge kuriga algon men ebe jehe mikan kama adeterega visna fikur kura algon men ebe jehe mikan kama adeterega algon menge buddhi beenun kon hiwamaga kan algon menge amalta sida kurve to bana mikan kamuga emmen ekati ganda kabbe ebbarudun di ehi terikam digen menui mikan nukurve ehma mujtama rangalu gotuga demi gotu mattaka egota bevu mattaka algon mi faahaga kuri kantatta mi algona qabul kurave gotuga waram muhim mukanka ege terega gantimage kan gulum e demehetto namal taka furiyame rakka terimu maruge matin abadu sada koru timage du hegotuga nuniya beenu nukuru timage laduwati gunawa hegotuga nuniya beenu nukuru mujtamaga ule diri ule emmeha izzeteri gadaruweri bebe fulun ebebe fulun naki mi deena wafateri teduwerin kamuga vum zuwanun emihunge josh islam deenattaka beenun kurwen duwasni befulun ebefulunge tajriba islam deenattaka beenun kurwen zuwan kamuge josha duwasni befulunge tajriba ekkollima ei warugada echchaka vegendani natijaka wani warugada badahi gulumen ufedi gaakkamen ufedi islam deenan nasru dibigendani islam deenas tafatu tarihan algon men emburida iruga islam deenan nasru dibigen gosfawa zaman tawga kan higafawani egota zuwanunge josha zuwanunge hippara minne duwaswi mihunge tajribaya ekuma ekuga islam deenan nasru dibigen dane mikam mimagum mimerumo algon menge divehi me lobwati divehi rajyega wes kurevigen noniya mikan edeve rangalo natija efenigen nudana ehma mikan kama deterega algon men funko visna fikuruko allah subhanahu wa taala ge deen ei emme muhim wechkan deki eya abadu samalu mattaka e rakateri uma azum kandalagen tibegen noniya ragalu gotuge mujtamen nonnan mi bakirashegga mikan oggotenno algon menge divehi rajyega waraggina rattahaki kuda aila takigge macca behigem vi kamuga vias warab bodati fitunata etan tanugo fedifa watanta ವಾಹಕ ಉದಕ್ಕ ಉಮರ ದಿಮಾನುವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಬತ್ತಿಬೆ ಎಮ್ಮಜಿದಿಗೆ ಗೆತ್ತನೆ ಗಿಶಿನ್ನಂ ಬೇನುವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಬತ್ತಿಬೆ ಮಿಫದ ಹಾಲತಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ದಾ ಇರುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಕಿ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ ನವಾತಿ ಶರುಯಿ ಉಜುರೆನ್ ನೆತಿ ತಿಂದುವ ಸ್ವಂದೆ ಮೀಹಕ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾದಯಾಗೆ ನುಹುರಬೇಕಂ
algon men handan korange beji islamun nawairuga emiha ruhunas nuruhunas islam diirugo sultan enage ashiganuge terega enage dirulumge terega ena dakka wahakage terega ena pura muamalattoge terega gengulen jehen hemben allah wahi korwani udkhulu fis silmi kaffa tiaba mi hun islam diinuge tereya bannashe eko ekiga evves komen wadda hurigen nuwane vyafarige muamala ves islam diinuge tereya waddam wane de mi hunge meduga pura muamala ves waddam wane dema firinge demedu gonna gulum ves islam diina ek gotan onnam wane bodati mi hun kudakudin nen ihtiram kuruma kudakudin bodati mi hun nen ihtiram kurumuga ves islam diinuge minganu gengulen jen me minganu beruwa evves kamen islam ko koggennuwan pura huriha kamegga islam diinuge mingana tabavegen islam diinuge suotaka tabavegen algon men kura kama vaninama algon men navvorem waki mativeri bayakunu tibena Allah Quran wa antumul a'launa in kuntum mu'minin teba minna ki hagige maanaga mu'minuna kama vaninama hagigatuga mativeri wane bayaki teba mi ema mi Allah ge waadu furu algon men teduweri kama akuga amanateri kama rakkateri kama akuga deenaki timamen gemme muhimmati kamuga dekijje kama vaninama ekan funu kollevene evves bayaku duniya ga nanna ema mikan kama detere algon men visna fikuru kuran oy duha ki algon men duniya ga nevada muhammida duwasta hoga funko visna timage diruluma de terega visna timage amal taka de terega visna timage amidarinna de terega visna timage mujtamo kantatta murigotta ka meduga visna timaya kureven ekkame kuruma timayen elen huri fi awaltakin geluma timay islah puram kureven huri kantatta ke kuruma azum kande eluma emmeha lobwati muslima hunna khtunna iltimas pura haluga algondu mirege waha kolum hisaba kurkollana allah subhanahu wa taala algonda sha tiemmeha lobwati muslima hunna khtunna navegin va islam diinu ga hifattaage ege matiga saabitugen algon menge furana wakiwegen daan den tiumu ge tawfiq devash wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh جزا الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء الله سبحانه وتعالى شيخ خير جزاء دباش أقول من مجتمع تريغا دبه مجتمع تريغا لوبوتي مي كودي رتو تريغا وفي دفاوا بدي فتنة تاكي بدي بيا قومتا فند واورغي فتنة تكن انك هنگچه آد افد كنكم أقول من دورو هليبه سلام بيجي كما وانما مي ور لوبوتي امان اومان ديريون تكين اولمندا ආයිලාතේ කමුගා වෙගෙන් දානේ රත්තකේ අද මිතනුගා ෂේඛ් අල්ගොන් මෙන්ගේ ජුවාන් දරින් අරංගල ගොතුගා තර්බියතු කුරුම මච්ච ඉර්ෂාද් දෙවෆ් අල්ගොන් මෙන්ගේ දිරුලුමගේ එකි මෑදාන් තකන් අජල්වා දෙවෆ් අද අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් හැම කොම්මේ බේෆලක්ගේ වෙස් එම්මේ බොඩ උම්මීදකි එමි හෙග්ගේ දරින් කමාමෙදු ශක්කෙ වෙස්නේ අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්න මුන්දා හගීගතකි වෙස් දිරුලුමගේ මෑදානු ගාමි Mamba fan kurumunda emihunge bura huriha masakkatu katen amaz kure fawani emihunge delo ne defada darinna ehnamas e darin adi hama ekani duniyen ufamumuge sawbekkamuga mammeya bappa meduri umakun nufude no de bame unna kambon dinumakun nuwata unu annonu annane goy nuwata feran dinumakun nuwata alimi maguta fahiko dinumakun adi nufude evura bodan algon mennaki muslimun kama vati algon menge darin tarbiyatu koren jeheni islami usul ge matika algon menge tereng komme mihe ko es beenum wani suwaruge ehannonto ehem bima efada tanaka wasilu mattaka huri magekkamuga algon meng mikura bura masakke hadama hingawa algon menge darin naki algon meng suwaruge dumge sawbekkamuga hadama hingawa nikam ballawa algon menge tereng mihaka allah subhanahu wa taala rahmatun de anghen darin nuwata evre ginan libifa ekudin allah subhanahu wa taala birwati wa taqwa wa iffetri kudin gotuga bala boduko ekudin na kavennaka hame wasul wevending ekudin ge kantatawga fara verive ekudin na rahmuko oga teri vejjikama vanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam emiha kawani surge libene kamge khabar debwa algon men dariyako bodukura eruga algon menge firihen darin algon men ufadda eruga ekudin tarbiyatu kuramun da eruga algon men ganghen daring algon men
tarbiyatu koramun da'iruga ei salih kudin kamuga hedijikama wanama marwegen diuma fogos ei algon men libigenda matwer niyometaka thawabtake algon men tereng komme mihaki ekama benu jefa wa mihe rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani mihaku maruma faw ena tinkamakum fiwa ehen huriya kamakum amalta kendigen diye ege tereng ekkamaki ena taka heyo dua qur'ane rangal salih dariye nikam vidal vedeva ekujjaki fasugutuga namadu ada nukura kujjekama wanama qur'an nukiwa kujjekama wanama allah ga deena meduga hurmeteri kon nuhita kujjekama wanama ma miha nuwata bappa nimidiuma faw maruma faw emihekan hiyodwa godden handam banito hanguduga matigawa allah subhanahu wa taala ene duniya ufan kurawwa ene rizqu devwa ilahu handumanuwa alaku ehnage mamba fam marodiuma faw handam banito nuwan qiyamet duhum bayim mihum mahshar kurawe ebamihun fennane farba tafada bodati hewkanta ebamihum sual dannawane mi timam men kongulun amal take nune eduhum bunevene ei tiba tarbiyatu ko duko fadia salih darifuluge hew duaya enage hew amaluge sobum tibamihun libiginda kamike lobeta khunna ukhtum migotuga tarbiyatu ko ramase kurar algon mege mujtamam fennani mi sifatake nun mamba fanan ebamihunge daring nui feetifawa tan nubele hette tan astu sobaki islami tarbiyatu dinumuga algon men ihmal wefawa kam algon menge tere kujjaku kiriya balighuwan ba'iran e kujjaki enage ane jinsun lobiyori gunna kujjakamuga algon men mujtama ibadakkamunde mi waran hitam horikame shew mitanuga bayan ko devvi fada bodati fahisha malta khas ko zine amwagenda emme bod sobaki mi tedemme algon men deke fonnani enage lobiyoriya no tarattewege mule kujjaya kuka kama banya ehen huriha menna tafatu gotaka baykan kan huddawegen dane kama balaga allah subhanahu wa taala emalege nubakama emalege ahulwarina degunen azabu devane kamuge wahaka bayan kurawwa fawa zine kurami hunnaki ruhigen ekan kurami hunge wahaka eggotaka ves gadakamun emihun rep kurami hunge wahake nu ehem mema algon menge daring egotuge matiga tarbiyatu kurma faw madama mujtamauge bodati mi hunnaki zineya duruhele fawa bayka wane kama ummidu qur'ane kamenne ebamiyun allah subhanahu wa taala gotitaka miskitaka gulifawane kama ummidu qur'ani kamenne adi algon men nang hiyo dua ko dene kama kaves balane kamenne kudinne darinne angin kudinna firhin kudinne tikudin hayatuga tibina kormondani nuba binae ehem wege mi mujtamau fennamon edani tikudinge dattamenna bebemen adi tikudinge mamba fan kibamves diriyulumuga bangurutu efawa manzar riyadwalu ambina firinge shakwata ebamiyunge diriyulun nakamyabge firimiha khiyanat teribegin ambimiha wagu hadaga nuwata komme weskala khiyanat begin ki vegento mihim vegen midiyei ki veto mihim midimawani algun menge tereng komme mihako kurim bunawnu gota grade fahen hay nuwata dihen egara har wam viral algun menge ane jinsun lobi wari ko hoda mi algun deke waragina kudin roliyannane kame veskanne eyafaw emiunga guluntaki dema feringe demedunga gulunta fada guluntake lobet akhunna ukhtunne hayatuge baybari kattaka hodan jeheni wafatari ei timaye wafatari no ei allah wafatari allah subhanahu wa taala wafatari wa mihaku ilahu alunna wafatari wane ei majbur kame ei mi libigen ule landaki aslu algon menna nikam kudoko visnalama hingawa algon mange teren kaakuto beenumani kom firihe kujjetto beenumani enage mustaqbaluge amimiha enage muli hayatuge baaveriya enage huriya hitamegga ro enage huriya ufalegga ene akuga baaveriwa ebbarlunde ufakura miha eku enage mustaqbaluga libe kudinge mammeki hile firihe unnago allah haram kurevi gulun hinga mihi kafa neden hama hila neden algumange teren kon anhe kujjekuto e kujjege muli mustaqbal kamuga wegenda ene ak muli hayang hedu kura lobeti firikalunaki firimi hayaki ei enage daringe bappe ki ei wagan hile anhe kudinnak allah haram kure vikanta kurami hikafa nede ekamako algon menge komme divessa jumla ko balaro visnadan je kamaki algon menge teren komme mihe kan ituru hekka ko beenu men non algon menge baaveriya ki khiyana teriyetto balaka
kina to algon menna enguni algon menna ekkoshe enu bakanta kuri Allah khiyanat terivi tedem algon men komme mikus bunani lobi werin jehene wafa teriva gakone gaka tedem ehturum yekkare nudiyes emmerangalwane ekam Allah haram kurwa fe wani kavani gutun nugule ha hidaku edemi hum baddal kurum bihum adi enun kantata kurum ekam algon men gitere komme de lobi wereki mikankan kurumunda bay mi baddalu munda bay algon men mi fenni washaki mi manzaruta efo den algon men ummid kurum wi Allah haram kurum wi ha gutuka mulefa algon men hayatuga barakai labba baajgari hayatuka wa kudinne nuwan ehem wima ti kudin khiyar kurum wi tedwari salih kudin ei timaya engin jehene ei tedwari kudin ka timaya kuga e guluntan hinga kamwana may wordeveni Allah subhanahu wa ta'ala efo eila wa harmen hayatuga barakatan nulwan adi dannam wi ei aslu tikudinge hayatattaka khiyar kurimiyaki khainikka lobbati mamba fan migotuke matiga rakkateri kama ko kudin kavenna hame for ko demvi erun tibe funnakan ituran ege fa visnakan nujehene Allah irada kurviya ekada mujtame genevicciya nikam ballawa algon menna riyadwa algon menge court takun algon menge diriyulum mevani mamba fan darin alanu lamegen emihun nubadam megen masajja samunda wahaka ekama kumiyadwes mi sahabinge zamanen nu tabiinge zamanen nu tabaat tabiinge zamanen vesnu adi emme hewegen wa tin qarnuge ahlu werin vesnu saadasate ka haruge fas rasulullah sallallahu alaihi wasallam matiwari risalata saadasate ka haru nimigen gos fawahidu miyadu es duniyege batibbe rangalo gotuga tarbiyat libung sobung ebami hunge mam fanataka ihtiram kura mihum ailata saudi arabiya ge qasimuga dade midakaddu hingadi hadisa ki etanuge kotuge sidi matiga ishira dagen fastol saharum matige muskuliyaku rumundani enage miru imamedu kurunu suwaluga jawabuga ena bunani timannage mamma duniyega divise buhutte e mamma badamum yon huriha duwasman den ai timannage kokko ulani ehen rashigge ena emme fahum as timannage mamma gendam beenum vejje timannage umurun duwas vegin mamma nobelidane kama nuwata ena balam beenum wati eta faharege matin kota masa hushalagin timanna bunime timanna duniya guttaka mamme nugendevene ummid kuramundani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matiwadi hadith gawa emihege hayatuga mamma nuwata bappa nuwata edamihun kore mihaku balan jehi emihe kamedu ogateri ko kanta kurumuga sabun suwaruge nulebunu mihayan emiheka laanen hutte nuwata emiheka gelluma hala hutte bayan kore basfulun salameve adi edamihum belumuga sabun nuwata egetere mihaku bala emihaku marwanden emiheka ihsan teremuga sabun hiya darumeya suwaruge dibigatuma ekamaku eta faharege matin kota devi emme fahun kotun gazi angani mamma mitanan hazir kurma emihunge nuhinge fada umurun doshe fawa mamma kota genewunu efa mammen angani migiteren kun dariyaka akugahe diriyulun heda kuran dang ikhtiyar kurani mammage bahaki kanay faratun eddari fula balala wa faratun aneddari fula balala mamma bunani timannayak dekudin naki vestimannage dedarinne waki farataka daka timanne detime emme fahun gazi hukum kurani kokkeki la kujjaka vefa bil amdani rangalu vefa bilum kantan hamaje seneti kokkeya ekuga mamma gendiyuma hukum kon nimmi kotu romum midani ene gumurum fastol sahar fahala diuma fawga kafakiya munikafakiya umra diuma faw enage mamma no belige mamma mala nulibige kotu hukum kofa mamma fonuwalani kokkeya ekuga balahatta anekkawas balang ekamakwes romum midani mamma no bedige kobato algon men halaki algon men kotam midani mamma no balam bege algon masa migasani zuwabu mikurani ebbanu timaga mihaya bappaya mamma no balam bege emi hunna kaat kole den jehetibe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lobat akhunna ukhtum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matwiri sahabi abu ubaida radiyallahu anhu ekadege fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonu bebi bahrainiya etanon jizya negumattaka ekade faanu wadaagennoma guligen mudale abu ekade faanu wadaagennoma guligen fatis namada fudewarka mihun ginave kommega rasulullah sallallahu alaihi wasallam namada fo mistakunna dima emuri wadaagen hadith kurabani tebamuna engi wadaagen nevi taye abu ubaida mudalagen wadaagen nevi kam
تبامي هم أفاكو رباش تبامي هن فقير كما مدا نلمكم تمن كليغ فانك هتامن نتي نوتا بيرن نتي مانك تمن كليغ فان انجي ودا غنوي فهو زمان الناس نوتا تبامي هن دميغ فهم داني تنوس كما مدا لبمنه ekama kutiman kale faanu birfulgen wada gannawani kuri zamanu ge mistakunna fadan hulwalevige mudattaka tanawaskan asanati adi abami hibbe fadan Allah subhanahu wa ta'ala ti abami hibba wa fanati algon men bisna fikor kollenje algon men miyada masay kuram midani algon menge bandu fura mutti kurma nuwata algon men na duniya ge huriya khazana takin ekurma Allah halal kurevi haram kurevi mage balalu mennati mi qawm tawga le horugen dafada birweri kantatake rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mi fada birweri kam ga khabar wes ummata kurawaf edduagu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani muhajirun nagwale fuma fawga hadith kurawani tibamiun rakkatere tibere faskame baykum yunga terega atuji kama vanama faskame hingane ada algon men visnala ma hinga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvani fahish amal tanega amuge hinge kama vanama ebami hunge kaaba fange terega fitri fa nuwa fada birwari fafe fitri ge hinga dane bali madu kame fitri ge hinga dane ebami hun duha gos aduna ha fada algon men na mitandani fennamu e for rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvani allah adi ila rasula ge amura khilafan minakrumuga mistakum makaru hada ulwala mundakama vanama Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge maccan ebami hunge verin nukiyamanteri baye gotuga lavwa ade ebami hunna faqiru kama datikam min workoro fane den hadis korvani baye ko miyon zakat dinu manawe gen fikama vanama ebami hunge macca ware we hun Allah subhanahu wa ta'ala manakoro fane hama ekani diri ule janawaru takattaka menuwi ware nuwessawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam anettenega hadith kurvani miwaga terega hataruna kamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adi Allah subhanahu wa ta'ala ga ahdu taka mistakum khilafat dikama vanama ehem bayaku as ebami hunge macha very vegane ebami hunge atugawa takin atulagin hingada mi algon men bisna lo hulwagen balamun dan je manzare faswana kamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurvani algon menge verin Allah subhanahu wa ta'ala baawale vigutam hukum nukura kama vanama eba egge meduga khilaf tan amwe talafulun tan amwe ge ngadan algon menge mujtama toge halata medu bisna fikor kollan algon men eba jehe lobe takhunna ukhtum algon men duniya lobi kuram duniya ki algon men zinat tarifa wa tan shehu mitanuga ewa ka wes bayan kurawaf الله سبحانه وتعالى قلت قرآن وحي قربني المال والبنون زينة الحياة الدنيا مدلا درينك دنيا بي حياة زينة إكما أقول من مدا هو دمواني أدي أقول من إدارين هو دمواني إدارين تربية قرباني هي قطوغا حلال قطوغا إنهم قطوغا بليجي يا إي أقول من حلاق أقول من نتديو من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوك حديث قرباني اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة تبامهم أنيا وري أمامدو بيروتي واشي ركاتي واشي إكم سوبكي أنيا وري كمكي قيامة دوم أندري قرآن أندري تهكي أندري كموك تريغا ألغن من وان جهيني دن حديث قرباني أدي تبامهم مدلق قرى لو إبامدوغا بيروتي واشي مدلق إدوم وري أمامدوغا تبامهم بيروتي واشي كيف بغنتو تبامهم كريم ميهم halaku gen di ebamihum mudalakuri lobi ge sabunne kine vegen emihum mudal lobi kun musabun kiya hisabakan ebamihum mufuligen di hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum ebamihum ge letan mohor wala wanan ebamihum mudal lobi ko gendi mudawo dumataka anemiha maralafa le hor wala fas mudabenum bani adi ebamihum Allah haram kurwa fawa haram kurami kantatta hudda kogganegen nota koggen ebami hunge muda gina kurumattaka mudala lobi koggen daniye algon menge mujtamoge halata medo bisna fikuru kollen je ada algon mennan ibe mum medani riya duwalu Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa fawa komme weskame nota Allah go shariata khilafa komme weskame kurma medu abadu wes mati fadiga mashwarata kurevi bahusta kurevi zuwabu gadamu munda wahak لا إله إلا الله
الله سبحانه وتعالى قوم هلاك روما منبر كرفافيا الله سبحانه وتعالى اي قومك فيرين اي اباميون تريغاتي بي نباميهم كمغا فاسقون كمغا ابغبغا سوبكي الله سبحانه وتعالى امرا اباميهم نكي من تريفون الله اردن الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي كرفني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اسنا فكر كل لفا تمن الله قوم هلاك رما منبر كرفا في نما اتنك أهول ورنن الله أمرتك إله إنجوم كيوم هما اتنك ورنن أنجوم تمن الله efo ebamiyon naki etanuga fasikun kamga etam fasada kuramiyun kamga beginde efo timang Allah ebamiyon neti kurava hala kuravame hem Allah subhanahu wa ta'ala hala kuramakun hala kurava baik kamga begindane e gawmega etanega maslahatu hifatan tibe miston kantawga iswe ebamiyon na tidumaku dakkan tibe mihum fasikwe fasada begin diumuge natija eggotu lobeta khunna ukhtum أقول من بسنا فكر كلن جه شيخ متنوغا بيان كوري فدان أقول من كتريغا تبي فرين نكي هيوم يهون نكي إباميون غيري كمو غيا إباميون ليفاوا بارا آروغا بركة لفو متكا الله وكان دمهته متكا إباميون نكي صالح تدوري ميهون كمغا وانجي هيو كنتوغا إم إس فديغا تبنجي نيميهون مسكتوغا إم إس سفتوغا إباميون تبنجي أدي هيو كمغا غوالي وكم متنغا إباميون نكوم تبنجي ايجي صابون الله سبحانه وتعالى افد فرين ارشيگه هيا ويكن قيام الدوهم ارغن منگه كم ميهگه بولا كاوتكا همن غيرو كاري كوريفا واحدوغا اهن افس هيا ويكن من نوا دوغا ام فرتما هيا ويكن لبه ميهونگه تريگا همنني تدوري عدل وري عادل وريكو افد وريكمغا وبينتو الله سبحانه وتعالى حرام كوربي كمه حلال كورمتكا ادو فلا وريكو الله سبحانه وتعالى حرام كوربي كمه هدى كورمتكا مسي كورمندا وريكو نوتا ورينتكي ويما أرغن من تريغا تبوي إسبي فوننا ورين نان أرغن من غوالني الله سبحانه وتعالى بيروتوي أرغن من تريغ كم ميهك حقو ميهك بلغا علن جهين كمتكا الله سبحانه وتعالى أمر بمغا تنفيذ كراش إله إنجبي غتن عمل كورم مسي كراش إله حلال كوربي غتن رزق هودم مسك كراش لو بتخلنا أختم أرغن من ريزورت تكون لبنو هذه تجربة كده إنه أرغن من تريغا فساد عام وفاوا ممر كده إنه تبعفلهم بسنوا أستة كهار فهنا غصفاوا مي إسلامي أمة مي تبعه راجعا الله سبحانه وتعالى حرام كره راويكما أدوف لمندني كون كمك بينو مغاتو إباميهم فاسا بينو باتي كون بي جنس كنتو مبنا بيكو حقيقة أرغن من مقصدكي كباتو كم غوتكم مس فاسا هودنتو نو دارون من تريغا ميهار ادو فلمندا انك كمكي مي توحيدك بيموغا الله سبحانه وتعالى فيوا اهم فراتك فاروغا ادكم قران كلاتك فلتك نلومغا ادو مادما يدو دماغ دبگين داني مي فدا كنكن ارغون من تريغا اسفا ميوني مي مگum اهم ويما ارغون من mi hondiri ule rarha durga ho resort toga hinga mi fada kankam argon menge terega mi hatana asfawa fitnata kudato eyafo argon menge mi hondiri ule tebe fulon diri tiuluva adi argon menge terega emme gina mi hondiri ule malya rajyega rattauga allah haram korbi mira vikumuge wahaka dakka ekama medu bahut kurmaki ves furatama muslimun nan ekashigem wa kametto allah subhanahu wa taala hangura men korben في سار مؤمننا جسون تكورون إبدة مي دبه راجع قاتبي دبه لوبت مؤمننا في سار عندكو تكا كوريمة كورون إبدة إباميون كدينا كميتاعا همين تبنا ندم وعين لك مسك كورون إبدة إكمل هندان كوراتي الله سبحانه وتعالى إكمي بدوك منو أرغون من نمكم بدان بدوك مكا إكمل الله سبحانه وتعالى رسول مهاروس مرصادوغا بلوا وديكم به أرغون من عمل تكا أرغون من ناهم تو فرعون هلاك وجندي واهك هامانا قارون هلاك وجندي واهك أدي نمرود جواهك بس ناهم تو أبو جهلا أبو لهب فدم اسمهم بس هلاك وجندي الله سبحانه وتعالى إله حقرام كراميهم نتي كربا باركش كربا إهانة كربا كبرك مكان نوانه إكان دنجن تبيتي
argon menge divehi rajyataka mativeri misale fudeti Allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri foton kiya wala fa nimmalana Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan Allah subhanahu wa ta'ala misalu jassawe rasheg misalu ei aman kan libi hingama johon libfawa hama himen kan libfawa talafulunne katarulunne mihum merumenne gawmeke no rashake no taneke ebami hunna wani aman kan libifai ehafo ebami unge rizqu hataru faratun ebami hunnan ade eggama kandun ebami hunnan ebami unge rizqu taw adi matimes ebami hunna rizqu libemundiye ehafo Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'matakan ebami un kafirwe Allah haram kurevi takati halal gun etakati wikka etakatin ni'men hoda Allah subhanahu wa ta'ala ge wajib takan ebami hun hurmetteri gon nuhitumuge sobun kinetto wegendiye Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurvani ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillah Allah subhanahu wa ta'ala ge min ni'matakan ebami un kafir wegendiye ehafo Allah subhanahu wa ta'ala ki kurevito Allah miyangawani فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله سبحانه وتعالى إبامي هن بنها هون كما أدي بيرويري كموجة لباس لبوانه ما نكي إبامي هن بنها هون كما بيرويري كم منبر قربانه الله سبحانه وتعالى بما كانوا يصنعون إبامي هن كونغرون كنتوجة نتيجة إجتهم لبت أخونا أختم مفدا دوها كتكا بيرويتي ركعت ريوان إبجه दुनियावी हयात का अड़गुण में न मिदोस नुफेनी जकम वानमा क़ियामत दुहम मिकमुगे बिरुवेरी कमा अड़गुण में कुरमत लान जहन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अदाब रद्द नुकुरवेने दुहुगा ए अदाबा कुरमत लान जहन दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी अमान ओमान दिवेहि गौम अमान ओमान दिवेहि गौम कमुगा इतुर लव्वा मी तनुगे अहुल वेरिनकी अल्लाह बिरुवतिवा इला हलाल कुरवी तकेति हलाल को हराम कुरवी तकेति हराम कुरा सालिह तक़वा वेरि बैकमुगा लेवु adi alamenge teriya alamenge matchang hiwdafa mihum very kurafum Allahumma walli alayna khiyarana wa la tuwalli alayna shirarana ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Ah